Mag-accent. Hi. Pinahay-hay. Hello, China. Ano to? Excited ka? Wait.
with what is right, true, and just. Respect others. And excel in whatever you do. In short, I care. Finally, graduates, do something remarkable for yourselves, your families, your communities, and your country. Thank you, graduates. God bless, and congratulations! Hi guys! Hi guys! What's up? We're back again. Sa wakas. We're na migtaw. Graduate na gid taon. Wow! Sa mga pipila ka mga katuigan. Nga pag-ano ko, charot. Graduate na gid taon, guys. Congrats to me. Congrats to me. Og soon po silang Mads og si Reina. Congrats in advance. Congrats mga Mads! Yes, graduate sila ang mga Mads. Kaluhagan ko naman. Wagan yarn. Huh? Kagwapa yarn. Da. Kaya ang manager, aura kayo. Daw ang outfit, da. Lupig pa yung graduate. O, diba? Aura na si madam. Oh, samot ka in love si, you know. Hindi na lang ito mag-say. So, guys, this is the most exciting part as a student. Yeah? No, So, more it's again not the exciting part. Unsa man day? It's the start of exciting part. So, napamiron sa Cebu Coliseum. Kaya nag-uwan. Kay nipuno pintaw kuwan, oy, man sa ba naghilak na. Mama siguro ka oyo ni graduate. Kusuging uwan, guys. Sinami dito na tanggong. Na si Father Lalo dre. Pa, aling isa. Say hi to our vlog. Oh, diba? Japporn Shout out kayo. silang mama. Shout out imong langga. Hi, mama. Hi, mother. Hi, mother. Mother Lalo, and I miss you. I miss you so much. Si mama kay waka kuyo kay wala pa siya ay vaccine. So, nabilin sila duha ni Mads Jana sa Bohol. Wala ka cute, cute. Bagay sa ako ang flower. Baka naman. Baka naman, kuya. You know na. Baka naman, kanang mura kadakagkuan ba? Kanang tupong sa tao ang kadakon sa buwak. Short. Agwapa ba? Asa dapita? Kapilok ba? Kapua bag mga kuan. Sana tabon-tabon. Mura maggipaakag ag mga wait mura gipakag putjukan. O diba? Ay wala nakita. Kuwara. Si Papa mura man nagtulisan. Pa, dito. Tara mo tas kulon. Unsa naman? Si Ruben put kinahabilin kay in town limited naman ang makauban sa graduation. Only 2 person are allowed. English pa. Yeah. Imo na. Ako mo na. Rakatag iya oh. Bitaw ka na nga flower kay special. Kay uban effort case manager nagtimo ana. Di ba? Oo na. Yeah. Di man na mo ikuan. Di ba ni Diploma. mo diploma? Iyan ang tamakuha og Kuan na message ni attorney ko. Diba? So guys, arang kusugag is uwan. Ipagano mo pauli-on siguro ani. So guys, see you later na lang ha. The letter alligator. Among kuan nagtipid bisa mong battery in town kay mi ka charge. So goodbye sa. See you later.